ništa ne znam. Dobio sam naređenje da ga sprovedem i to danas odmah. Kako su u tom domu sve sami fakiri i berekini. On se tamo neće popraviti, nego još gore pokvariti. Jel mu spremna preobuka? Torba sa stvarima. Nema on ništa, druže. Nego to što vidite na njemu. Koga vodite već u taj dom. I ako vam treba, onda ga i obučite. Pa vidite, švercere lopove, sve sam ja lovio. Išibat ću mu guzicu svima da se modri ko sukno. Kaska će predavno poslušnije od jareta. Eba neću. Da ti jebe mater. Šta kažeš? Jebe mater! Narodnoj milici psuješ mater! Mater! Narodnoj milici psuješ mater! Mater! Neću u dom. Neću u dom. Slavko, da treba ubiti. Materim Njemačku jebem! Jebeno za jedan života jemaš! Dokle misle tako? Dokle? 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 Nema Boga.
Ali čim su dolje ubačeni ljudi i golubovi osjetili za krv i meso, selili su. Čovjek, makar bio i pravedan, mrtav smrdi gore od živinčeta. Ko prase. I gore. Jesu li dolje ubačeni Divin brat i tvoja sestra, moja tetka? Dolje nas je polovina Milokusa. I to ona bolja i vrijednija. Do
who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.